Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 1 Werurwe 2024 mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, imodoka nto yo mu bwoko bwa Suzuki Vitara yahiye irakongoka. SP Sylvestre Twajamahoro, umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, yemeje ko aya makuru y'impanuka y'imodoka yahiye igakongoka ubwo yari itwaye abana bajya ku ishuri. Amakuru avuga ko nta muntu waguye muri iyo mpanuka ndetse nta n'uwayikomerekeyemo, ni mu gihe umushoferi wari uyitwaye yabonye umwotsi ubaye mwinshi akabwira abari bayirimo gusohokamo igitaraganya. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe kurwanya inkongi yatabaye ariko igera aho imodoka yari iri yamaze kwangirika bikabije. SP Twajamahoro yagize ati uwari utwaye iyi modoka avuga ko ibyangiritse bifite agaciro kangana na miliyoni 45 mu mafaranga y'u Rwanda kandi imodoka yari ifite ubwishingizi. Yavuze ko hataramenyekana icyateye inkongi yatumye imodoka igakongoka ariko harakekwa ko ari insinga zitari zimeze neza bigatuma ishya. Kugeza ubu haracyakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyo nkongi nyakuri. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.